So hi kema tesa sin biang ni pediang soba biang speech kan nika channel ka chongi 3x kema te kumba pilai ia po ka thumbnail ba title kadai kill challenge kandai madai versus Khasi FF gaming namar kandai madai dai kala kwa palaban revenge ya ka Khasi FF gaming namar dan ba komen hapo video ki lu kandai madai ta kada kila ya dom bat ki kwa ban revenge ti kan nika episode monta manu bang chop ni TREBOR ilai penok lai tu way First blood. Bol lai tu way itu dedi calling ini dei negatif tu way bad boy nung tu bad boy la kula ya bad boy pro ta bad boy Malaysia ni dei RAISTER version headshot king BOK YT te nyam tu ong re badi ero Double kill. challenge tu ani BOK YT one of the best kill challenge player. Balak kai 4 versus 4 untuk kan BOK YT kita ibang sahi tu hakarang ban ko la ko Khasi FF gaming besar kawan ko baar man chop TREBOR nama hakani ka gameplay ka bam tadek serious nama revenge to filatif hi nangiru Khasi FF gaming im kuar ban drum nakani ka kill kuar ban drum Roller ini di TERENCE na po suara ini ro pro haban la ini TERENCE deh lah chop nice na giveaway ka bang First blood. bang pa giveaway la chop nice kita pergi aku sama try dulu dengan dua dah si siang kuat ke bang drama kan dia bang tak mau TREBOR sorry chrono namun dari real chrono and TREBOR TREBOR no Double kill. BOK YT the legend of custom iya marbanga on the legend of custom dua TERENCE TERENCE lagi ada dedi calling wow dedi calling nanti kawe dedi calling bad boy ba two way de da sitio itu RAISTER Double kill. nak kiri sa semua na bangun Triple kill. Hey guys, ini dan dia akan keluar BOK YT ke mana BOK YT? First blood. Tak pun lupa kot lagi video nama kacurang pula video nama buat ada buat full video nama full boring kadang lah kot lihat kalau video apa siap terima Double kill. Ani modal balik tu TERENCE balik tu coba ni internet balik liam tu TREBOR balik dah tu sasai BOK YT ni bila nama BOK YT shot BOK YT wow BOK YT lah ya double kill di BOK YT ke mana BOK YT untuk Triple kill. BOK YT legend in the chat guys. Top mau BOK YT legend. Top komen minta apa komen box top BOK YT legend. Ni wow BOK YT. Nama BOK day kalau kai agra ong ngabur lek kai genta lek be apa tu
chọc ông là First lệ blood. tay đại cả ta vẫn dọn nam cũng ta vẫn dọn nam ta em của BOK YT em ile được sao mà nông ta oh hồi BOK YT là nó BOK YT kita hay gameplay chung BOK YT nama akrel ngam su pro ra kanya la cha long ra kum kiwe ta su la pro la akrel ya BOK YT dei best ba BOK YT tenang TERENCE ini di TERENCE na suara ini roda player na ya nice ya TERENCE TERENCE ya mo ang tu kini kila yo lai round ni dang yo tang R round kini pe yo BOK YT ini le ra dang buan garon dia bagi flow BOK YT dia telah menurut flow cek BOK YT semua sangat banyak First blood. Lelera to dan mordar di TERENCE levasan bersakin levasan RAISTER nice TERENCE kalau ada tu sesuatu kalau kita ambil coba kan kita RAISTER shit RAISTER itu knock RAISTER berdasarkan sasa i TERENCE Paul ini di TERENCE TERENCE baik ke use 10 pasal ke use 10 hikai saya lagi ni saya use 10 hikai saya kadang orang episode pro deh join hasil Khasi FF Gaming bak pin Triple kill. tapi pro join hasil Khasi FF Gaming bak pin yo banang improve susu yo tak gameplay ke tapi main pun kai room man First blood. apa for lu itu mana itu challenge BOK YT support bahaya ki player Khasi ki bak pro kuat awak benda ki Khasi player ki bak pro kadang lah support bahaya ki ni si ki mas Khasi ki bak lek kai ki bak RAISTER no BOK YT TREBOR check more channel chung yo BOK YT dan channel TREBOR di description BOK YT akan mau kan cek channel TREBOR dan channel Double kill. gila yo live round kini yo sound round kini gila la ban pai ya mana ban cok akan ni ban tak pek deh duk ban skip itu video nama pun kalau kau pergi pang hari kata RAISTER nak musik dan support di ban di pengen Ibang jadi pending bad boy waktu itu headshot by Morda First blood. keyboard dia Morda BOK YT kamu lah BOK YT Double kill. TREBOR lah yo nak tu friend lah yo sao begitu rusak mengumpul sesuatu melayar kan tu mana bocor dia chip di dalam kamera skip video dekat itu banyak foto TERENCE Paul First blood. nice headshot tiga momen selesai tendangnya tendang dia the pinang peniang dengan gasak ya BOK YT nice
ngan ong gawe nam taki kil membagi congi day dalek kai wa akre ba ong ngaba standar ni ngaba ta kendi kai ka ha ka rukom bancop la ka ha ka rukom bancop kumbai le kai i ni opi BOK YT ya sama i opi BOK YT dalam pakai room tibun ki pro na kil congi day tibun ki pro tambah ngan ong pasal gawe ngai nak tamdo day ya opi BOK YT ta kil First blood. Bangsa hida korban kai room tu kan korban kai kil challenge bangsa hi ka kim pe chu ti nama akra akram ora ngaba pro ngaba ta ngaba prince mantap ngaba ta ngaba prince sila ta Double kill. ka be ha ka ta rukom be chop dai jadi calling dia nak pergi kill sudah dikali mereka dia sudah dikali Triple kill. dikali aku bilang yo 6 kini dan yo 4 dengan muka cicap kalau kau shiny ini dengan mod kendai madai kills revenge kendai madai kill revenge con wrong apa yang kamu kendai madai revenge is wrong. Buat tayo video. Kita karton sa video. First blood. Nice. BOK YT ball. BOK YT OP ball ke. Dan semua kamu. BOK YT OP. OP BOK YT kau bilang taruhlah biar. TREBOR BOK YT. Start lihat mak. Itu sampai ini sesaat ngecek ini. Nice. Serius. Tidak bisa membuat wow. Yes. Nice. TREBOR. Nice. Yeah. Akan juga episode kami minta lanjut dekat Khasi FF Gaming tekemut kendai madai kit nak rem no ngam tharai sudah ban indang komen biang apo te please wanam komen hera ban noob kendai madai lani noob Khasi F na noob Khasi FF melele ra tambah wanam ora sih kendai madai na mark tu seki dom ni tengam nom sowi era nreki kendai madai kit ki dom nada ki pi komen tau nam komen remom tamat akan ni episode bam tatang kat ni bye bersai semua.